Dobar dan, poštovani cijeni gledatelji. Evo, dobrodošli na novu epizodu Dino Games HD. Danas ću ovaj poseban klip za mog kolegu Kings of Minecraft. Evo, kao što sami vidite, on ima tu svojih par odličnih video zapisa. Evo, možete sami vidjeti. Znači, on snima Minecraft, snima PES, snima i svakakve druge igrice. Evo, svi koji su se meni pretplatili, ako možete se njemu pretplatiti, jer on ima bolje iskustvo sa YouTubijem. Ja znam nešto, evo, osobno i tako. To, evo možete, evo vidite ovo, evo i mene reklamirao. I lajkajte mu, subscriberte mu se i tako dalje. Evo, ja mu se još zahvaljujem što mene reklamira i tako i tako ljudi, evo, što da drugo kažem. I pišite mu komentare, pišite mu i pitanja, jer on bi želio da mu vi pišete pitanja, no nažalost ima jako malo pitanja. Njemu samo malo fali do 30 subscribera. Pa evo, vi mu pomozite ako ikako možete, jer stvarno on ima bolje iskustva, ima malo bolje uvjete nego ja, to ste sami vidjeli. I tako, evo, to je kratki mali klip o njemu. Evo to i samo se pretplatite i tako dalje. Zato vidimo se do sljedećeg epizoda Dino Games HD i pozdrav!